Da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa fyrriol. Mae'n hyfryd I weld chi. Lovely to see you all, members, visitors and friends. A very good morning to you and hope we have a blessing of being together and to be around the communion table at the end of this morning's service. But we join together now in singing our opening hymn, Yr Emyn Agoriadol, cant 96, 196. Mae fy nghalon am ehedeg unwaith eto I fyny fri I gael brofi'r hen gymdeithas gynt fi ryngof a thydi. Mi agrwydrau sannu algarw heb un gradd o olau'r dydd. Un wreichionen fach o'th gariad, wna fy rhwymau oll yn rydd. Cant 96. Mae'n rhyfedd fel mae ambell emyn yn seilio yn eich cof a cofio hwnna iechydwriaeth, yr hen ffurf, ond iachawdwriaeth yn y ffurf newydd. Dwi am droi at lyfr Caniad Solomon ar gyfer y darlleniad y bore yma. Llyfr dwi ddim yn troi ato'n aml. The Song of Solomon.
a book which I think I've only preached from the Song of Solomon once before. And if you're following the reading in your English Bibles, which are in the pews, I'm on page 680. 680 in your English Bibles. I'll be reading in Welsh from the 4th chapter of the Song of Solomon. As I say, I believe I've only once I've raised my text, as it were, for the sermon from the book of Solomon before, but we turn to that book once again today, the 4th chapter of the Song of Solomon. Penod pedwar. Mor brydferth wyt fan wylid, mor brydferth wyt, a tu ôl i'th orchydd y mae dy lygaid fel colomenod, ath wallt fel diadell o eifr yn dod I lawr o fynydd Gilead. A mae dy ddannedd fel diadell o ddefaid wedi ei cneifio yn dod I fyny o'r olchfa. A cwbl ohonynt yn efeilliaid heb un yn amddifad. A mae dy wefusau fel edau ysgarlad, ath enau yn hyfryd. A tu ôl i'th orchydd y mae dy arlais fel darn o bomgranad. A mae dy wddf fel tŵr Dafydd wedi ei adeiladu rhes a res a 1000 o estilch yn crogi arno, a cwbl ohonynt yn dariannau ryfelwyr. A mae dy ddwyfron fel 2 elain gyfeilliaid ewig yn pori ymysg y liliau. Cyn I awel y dydd godi ac i'r cysgodion ddiflannu, fe af i'r mynydd myr ac I fryn y ffys. A rwyt I gyd yn brydferth fan wylid, nid oes yr un brychyin arnat. O briodferch, tyrd gyda mi o Libanis, tyrd gyda mi o Libanis, tyrd I lawr o gopa a mana, ac o ben Senir a Hermon, o ffeiau'r llewod y mynyddoedd a llewpartiaid. Fy chwaer am priodferch, a rwyt wedi ennill fy nghalon, wedi ennill fy nghalon ag un edrychiad, ag un gem o'r gadwyn am dy wddf. Mor hyfryd yw dy gariad fy chwaer am priodferch, a mae dy gariad yn well na gwyn, ac arogl dy bersawr yn hyfrytach na'r holl berlysiau. O briodferch, a mae dy wefusau'n diferu diliau mel, a mae mel a llaeth dan dy dafod, ac a mae arogl dy ddillad fel arogl Libanis. Gardd wedi ei chau I mewn I fy chwaer am priodferch, gardd wedi ei chau I mewn ffynon wedi ei selio. A mae dy blanhigion yn berllan o bomgramadau, yn llawn o'r ffrwythau gorau, henna a nard, nard a saffrwn, calamus a cinnamon, hefyd yr holl goed thys, myr ac aloes a'r holl berlysiau gorau. A mae'r ffynon yn yr ardd yn ffynon o ddyfroedd byw, yn ffrydio o Libanis. Deffro o wynt y gogledd, a thyrd o wynt y de, chwyth ar fy ngardd I wasgaru ei phersawr. Doed fy nghariad i'w ardd, a bwyta ei ffrwyth gorau. Ychwanegau Duw I fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. And we shall see later on where we go with those words from the book of the Song of Solomon. Dear me, I say, what has he got to say today? Gewn ni weld. Felly, fe unwn ni gyda'n gilydd, yr ail emyn, 218, 218. Geiriau hyfryd Cernyw, molwn di o arglwydd, io'r holl alluog, dengys bryniau oesol un dy gadernid mawr. Yn dy ddawn I faddau, tyner a thrigarog, codi o'r dyfnder wneud rieiniau llawr. 218.
A chyfle ni nawr I droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Da yw'n gerdyfron unwaith yn rhagor y bore yma o arglwydd. Gan glodfori dy enw di a chan dy geisio di unwaith eto mewn gweddi ac mewn addoliad. Ac I ni'n diolch I ti, fel ym mhob oedfa, am y ffordd arbennig a ddaethos di'n byd ni ymherson dy fab Iesu, goleini'r byd. Ac I ni'n diolch am y goleini hwnnw y bore yma. A goleini sy'n gallu symud tywyllwch anobaith a chreu gobaith a bywyd ac ysbryd dysgwylgar ym mhob yr un ohonom ni. Ac I ni'n gweddio ar i'r ysbryd disgwylgar na I feddiannu bob yr un ohonom ni unwaith eto y bore yma. Almighty God, as we bow now in prayer and worship before you once more, we come to proclaim your greatness, and to acknowledge your power and your sovereignty over us as your people, and your loving kindness and forgiveness toward us also. And we give thanks now for your great gifts of love and forgiveness, and bring our prayers and our supplications and petitions before you this morning. Diolchwn o'r newydd am neges Iesu Grist, am efengil Iesu Grist, am ei fuddugoliaeth ynte dros bechod a thros ange. Ac am yr efengil honno sydd yn sôn am gymod a chariad a myddeiant a thostiri. Diolchwn am effaith yr ysbryd glân arnom ni, ar ein bywydau ni. A diolch I ti am gadarnhau'r oll o'r addewidion yma yn a thrwy dy fab Iesu. Forgive us, Lord, that we so often fail to recognize and realize your goodness toward us. And we misuse so many of the gifts and the opportunities given us as humanity. Forgive our foolish ways, as the hymn says. Reclothe us in our rightful mind. In purer lives thy service find. In deeper reverence praise. Ti, hwn sydd wedi coroni y byd yma gyda chymaint o bethau da. A ni o arglwydd sydd wedi gwastraffu'r cyfan yn aml. Creu anghyfiawnder a thrais fel ni'n gweld yn awr yn y byd. Yn ein ffordd hunanol a thrachwantus o fyw. Maddau ni ein difrawder, ein difaterwch fel pobl. Ein perthynas ni ein gilydd a chyda'n perthynas ni a thi dy hun. Cynorthwya ni nawr, drwy gyfrwng yr oedfa newydd hon I weithio mewn cariad I orchfygu'r holl ddrygioni yma sy'n gallu meddiannu ni fel pobl ac fel creadigaeth. Yr hyn sy'n llygru a defetha ein perthynas ni a'n gilydd a'n perthynas ni a thi dy hun hefyd. Grant us now during this service to experience a time of peace and tranquility. May we hear once more your voice and your words speaking to us through the scriptures and through the hymns. And then to leave this place and this communion service this morning, renewed and revived by your Spirit. Your Spirit guiding us and supporting us and encouraging us forward on life's journey, although that journey may seem
hard and difficult and dark at times. Gweddiwn ar I ti gynorthwyo ac I gynnal dy eglwys di yn y lle arbennig hwn hefyd, yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain. Ath eglwys di hefyd yn fyd eang I ryngu dy fodd di. Boed I ni barchu a chadw'n fyw y pethau gorau yna sydd wedi dod I ni drwy efengil dy fab Iesu. Goleuan meddyliau ni, arwain ein haddoliad, fel y bo'r cyfan yn glod ac yn anrhydedd I ti ac yn fendith I ni sydd yn cyfranogi ohoni. And as in every service we think of those in need this morning. I ni meddwl am rai o deulu ffydd yma. Teulu poen a galar. Bydd gyda nhw yn ystod yr orig fach hon. I'w cyfleidio nhw ac I fod yn gefn ac yn gymorth iddyn nhw. Ac wrth I cyflwyno nhw, I ni'n cyflwyno ni ein hunain I ddofal tyner hefyd. Gan ddeisif dy fyddeiant am bob diffyg a bai a weli yno. A mi ni ddod ac I ofyn y cyfan oll yn enw ac yn heiddiant dy fab Iesu, ein ffrind a'n gwaredwr. Amen. Croeso cynnes I bawb i'n hoedfa gymyn y bore yma yn aelodau yn gyfeillion ac ymwelwyr a phawb sy'n ymuno ni o bell ag agos ar y we. A very warm welcome to our communion service, to members, friends, visitors and to everyone joining us from near and far on the web. A ni'n diolchgar iawn fel arfer i'n gweinidog am ei arweiniad ac I Manon am ei chyfraniad wrth yr organ. Heddiw bydd cylch trafod Beibledd am hanner awr 4 ar oedfa hwyrol am 6. Sul nesaf, Chwefror y 15 bydd oedfa'r bore yma gyda Rob wrth y lliw. Ac yn y prynhawn cynhelir ein hoedfa undebol
Gwyl Ddewi. Eglwys United St David's Day Service. Yn Eglwys Jywyn am 3 o'r gloch. Y bregethwr gwadd fydd y parchedig Dr John Tidno Williams, Aberystwyth. So that's the joint Welsh Chapels St David's Day service in Jywyn at 3 o'clock next Sunday. So there'll be no evening service here next Sunday. Mewn pythefnos, bydd oedfa Gwyl Dewi ein Eglwys ni ar fore Sul Mawrth y Trydydd. A bydd Cwr Llundain yn cyfrannu'r dathliad, ac i ddilyn bydd cinio syml traddodiadol o gawl a chaws yn y neuadd islaw. A mae croeso i bawb. So to follow our church's St David's service on March the 3rd, that's in 2 weeks' time, there'll be a simple traditional meal of cawl and bread and cheese in the hall, and everyone is welcome. If you can help in any way, please let Marian, Lynn or me know, because it's a team effort. Bydd yr oedfaon canol wythnos yn ail ddechrau'r wythnos hon, dydd Mercher am hanner dydd yn y neuadd, gyda the i ddilyn. The next Glyn Lang Memorial Organ Recital will also be this Wednesday, the 21st, at 1:05 with Christopher Maxim, who's originally from Wrexham, performing. So that's this Wednesday. Wythnos y dydd Mercher, Chwefror yr 8fed ar hugain, ni fydd cyfarfod canol wythnos yma gan y bydd gwasanaeth coffa ar arglwydd John Morris am hanner dydd yn Eglwys St Margaret's, Westminster. So no midweek service on the 28th of February here, as there's a memorial service for Lord John Morris at midday in St Margaret's, Westminster. Dau ddyddiad i'r dyddiadur, nos y fori yng Nghanolfan Cymru Llundain, bydd yr awdur ifanc Malachi Owen Edwards yn siarad am ei gofiant unigryw y delyn aur. Merched y Wawr sy'n trefnu'r noson, ond mae'n agored i bawb am y croeso cynnes i bawb. Dwi'n siŵr bydd e'n ddiddorol. Dyddiad arall, fel rhan o wythnos Cymru Llundain, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal cwbl o ddigwyddiadau ma yn y capel. A drama o'r enw Annie Cwrt Mawr. Mae'n ddrama un ferch yn seiliedig ar fywyd Annie Jane Hughes Griffiths, ymgyrchydd dros heddwch a roddodd lais i fenwod Cymru ar gydraddoldeb a materion rhyngwladol. Annie Cwrt Mawr is a one-woman play based on the life of Annie Jane Hughes Griffiths, an inspiring peace builder who championed the voice of Welsh women on equality and international affairs. It's described as a play about idealism, passion, and hope, and it lasts about an hour. So there are 2 options. There's Nos Wener yn Gymraeg, there's 1 Welsh performance and 1 English. Felly Nos Wener, Chwefror y 3ydd ar hugain am 7, perfformiad Cymraeg o Annie Cwrt Mawr, a Pnawn Sadwn, Saturday afternoon, February the 24th at 2 o'clock, an English performance of Annie Cwrt Mawr here. And tickets are available on Ticket Source for nothing, I think, free. So it sounds like a good option. Sounds very interesting. Cofiwch dy lawr i gael dysgu o de neu goffi a chyfle gymdeithasu ar ôl yr oedfa. Do come down for tea and a chat after the service. Ac yn awr, fe ddawn nhw amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr.
O'n i wedi gwneud a ddiwned ar ddechrau'r flwyddyn i gofio i groesawu pawb sy'n ymuno ar wefan. Ond anghofies i heddi, ond diolch i Ann am gofio. So I forgot to welcome everyone joining us as well on Facebook and what's the other one called? YouTube. So, modern technology. Iawn. Felly, fe ganwn ni gyda'n gilydd yr emyn nesaf, our next hymn, 599, 599. Tyrd ysbryd cariad mawr ymwel a llwch y llawr, a gyrd yn erth yn da ni'm hysbryd egwan. Ddiddanydd ag o sa, fy nghalon i cryfha, a chynnau'r fflam yn hon, dy newydd drigfan. 599.
a mae dy gariad yn well na gwyn, a mae dy wefusau'n dyferu diliau mel, a mae mel a llaeth dan dafod, ac a mae arogl dy ddillad fel arogl Libanis. Your love is better than wine. The taste of honey is on your lips. Honey and milk are under your tongue. Your clothing has all the fragrance of Lebanon. Nawr, dwi ddim am gyfiawnhau y ffaith y bore yma bod gan llyfr Caniad Solomon ysbrydol, achos dwi'n credu fod yn gryf bod gan Caniad Solomon ystyr ysbrydol. Jesus compares himself to many of the images and the similes contained in the book of the Song of Solomon. You remember Lily of the Valley? Yeah, the Rose of Sharon, Rosyn Saron, Mona mor gyfarwydd I ni yn y Gymraeg, ond yw gyda emyn mawr Ann Griffiths. A wedi dweud hynny, cofiwch, mae rai gwybodision a athrawon beiblaidd yn cael trafferth mawr gyda'r llyfr hwn, Caniad Solomon. A mae rai o'r farn, cofiwch, na ddylai gael ei gynnwys yn y Beibl o gwbl. Dyle fe ddim fod yno. Ond wrth gwrs, y ffaith yw ei fod yno. A mae hwnna'n ddigon da I mi beth bynnag, bod yn y Beibl. Now, the Song of Solomon, taken purely and simply as a work of prose, it's full of beautiful imagery, isn't it, as we heard in the reading, in the fourth chapter, full of beautiful imagery and descriptive comparisons of Solomon's love toward his betrothed. But you know, it's much more than that as well, much more than that, because it does have a deeper spiritual meaning. And many theologians over the years and centuries, they've compared Solomon's description. We take it, if it was Solomon, we'll take it as read it was Solomon this morning. Doesn't matter who exactly. His description of his love toward his betrothed with the love of God, and in particular, the love of Jesus toward his people and his church. Ac am ychydig y bore yma, cyn na'n bod ni yn cyfarfod o gwmpas bwrdd y cymundeb. Rwyf am edrych am ychydig ar adran o'r bedwaredd benod yma o Ganiad Solomon. A cheisio gweld sut mae Duw a'r Iesu hefyd yn canmol I bobl ac yn canmol I eglwys ar y ddaear. Oherwydd mae'r gymhariaeth rhwng Iesu a'i eglwys gyda phriodfab a phriodas yn un digon cyfarwydd, yn diwe. I ni'n gweld yn aml mewn oedfa gwasanaeth priodas. Firstly, God, through Jesus, praises the love of his people and his church. Your love is better than wine. Next, he praises her words. The taste of honey is on your lips. Then he praises her thoughts, the things which are unspoken, as it were, which lie under the tongue. Honey and milk are under your tongue. And finally, he praises the actions of his people and his church, the everyday appearance. Your clothing has all the fragrance of Lebanon. Ac wrth feddwl am beth sy'n digwydd yn Libanis a'r ardaloedd yna heddiw. Felly'n gyntaf, Crist yn canmol cariad I bobl a'i eglwys, a mae dy gariad yn well na gwyn. Odyn ni'n caru Duw fel y dylen ni, gwedwch? Do we love God as we should and as we ought? Not always. Odyn ni'n debyg falle I Pedr pan yfynwyd iddo dair gwaith, chi'n cofio, os oedd e'n caru'r Iesu?
Oedden ni'n gallu dweud yn hyderus ac yn argoeddiedig gyda'r emynydd gwyddosd ein bod ni'n dy garu. O, am fedru caru'n fwy na'r peth. O, am fedru caru'n fwy, caru fel trigolion gwynfyd, caru'n hyfryd megis hwy. Because although our love is weak and poor and feeble, I'm sure it's still appreciated by Jesus. I don't doubt for a minute, I'm convinced that he realizes our love for him, in spite of our disobedience and our unfaithfulness in so many ways and on so many occasions. As I say, we might not love him as we ought and how he deserves, yet I'm sure he still knows that we love him. It was a week last Wednesday. We didn't have, we had a half-term break last Wednesday. A week last Wednesday, we sang one of my favorite hymns in English, in preparation, by the way, for our Maundy Thursday service, which is a little plug for that. It'll be here this year. We have for a number of years, we've had a three-way Maundy Thursday service between Bloomsbury and Crown Church Scottish, the Scottish Gaelic Church, and us over the last 4 or 5 years on Maundy Thursday, and it's our turn to host this Thursday. But we sang this hymn in preparation. It is a thing most wonderful. Lovely hymn, it is a thing most wonderful. And one of the verses reads like this: It is most wonderful to know his love for me so free and sure, but 'tis more wonderful to see my love for him so faint and poor. And then it goes on to say, and yet I want to love thee, Lord. Oh, light the flame within my heart, and I will love thee more and more until I see thee as thou art. Lovely, lovely words, simplistic words, but beautiful words. A chi mod, hyd yn oed ar y groes, fel y byddwn ni yn cofio nes ymlaen yn yr oedfa hon. Hyd yn oed ar y groes, yng nghanol I holl wewyr a'i ddioddefaint, roedd cariad I bobl ei eglwys yn ni ysbrydoli fe mlaen, cofiwch, ac yn ni gysuro, achos sut fel arall, gwedwch, sut fel arall oedd modd iddo fe ddweud y geiriau anfarwol na, o dad maddau iddynt, canis ni wyddant pa beth a maent yn i'w wneithir. Ie, a mae dy gariad yn well na wyn. And whenever wine is used in the scriptures, it very, very often signifies two things. A great luxury and a great refreshment or enjoyment. Chi'n cofio'r hanes fan yn gweud am y wledd briodasol, pan ballodd y gwyn. Ac am y wraig o Samaria, wrth ffynon Jacob, dau enghraifft wedyn ni o Iesu yn profi diddanwch a chysur yng nghanol I bobl, a phobl eraill wedyn ni yn gweini arno fe ac yn derbyn diddanwch a chysur oddi wrtho fe. Yes, your love to me is better than wine. Which leads me on to the second point of praise on the part of Christ toward his people and his church, their words. The taste of honey is on your lips. Now, Christ's people and Christ's church aren't mute, or at least they shouldn't be. That's the thing. Pa Gristion, gwedwch, sy'n gallu cadw neu fod I gadw'r newyddion da iddyn nhw I hunain? Pa mi ni wedi profi a fath newid ryfeddol, fel ni'n gweud. Pwy gadw fe I ni yn hunain? Mae rhaid I ni sôn wrth eraill. Does dim modd I ni gadw'r peth ma'n gyfrinachol, os bosib. A dylai'r eglwys fod fel yna hefyd. Ni yma yn eglwys Gymraeg, Canol Llundain a phob eglwys arall. Eglwys sy'n siarad, eglwys sy'n cyhoeddi a phregethu, eglwys sy'n addoli ac eglwys sy'n gweddio yna'r peth.
eglwys sy'n gweddio gyda'i gilydd. Christ's church on earth has its own tongue, yes, it has its own tongue, it has its own eyes and ears, namely our tongue and our eyes and our ears. Mae yna emyn hyfryd yng nghaneuon ffydd gan Robin Gwyndaf a'n traed yn dwylo ni. I ni ddim yn ei ganu fe'n aml. A mae'n dweud fel hyn, o ro i'n weld nad oes i ti na thraed na dwylo, ond ein traed yn dwylo ni. Ie? A gallwn ni hawdd ychwanegu'r tafod hefyd i'r traed. Dim tafod, ond ein tafodau ni. I often think, do we talk enough about our faith and about Jesus, or are we slightly, I don't know, tawedog with other people? Yes, what will other people outside of the church? It's all well and good here in chapel and on a Wednesday when we meet and we're discussing the scriptures. But what about in the week? What about in our workplace when we meet people who we know perhaps are even opposed to religion and to church? Are we a little quieter then? Mae rhai yn dweud, wrth gwrs, taswn ni hyd yn oed yn ceisio sôn am Iesu Grist, byddwn ni ddim yn gwybod beth i ddweud. Chymod, ble i ddechrau hyd yn oed i sôn? Wel, lle addas iawn yw i ddechrau gyda'n defosiwn personol ni a'n hunain hefyd. Siaradwn ni yn unigol gyda'r Iesu yn ein gweddiau. Myfyriwn dros i air wrth ddarllen yr ysgrythurau yn gyson, ac fe ddaw yn haws o lawer wedyn ni siarad ag eraill ac i rannu'r profiad yma gydag eraill. Now, I've said this on many occasions. I often say that things like the Gymdeithas Pnawn Sadwrn and the marvelous concert we had here on Friday, and competition, and other social activities, although I hasten to add quickly, very quickly, not the lifeblood of the church, no way. That's not the be-all and end-all of any church. But they are a good opportunity to speak with others of the church work and mission, and to perhaps invite people to attend who might initially not want to come to a place of worship or to a service. Ond mae'n ffordd o fagu nhw ac o ddenu nhw I mewn. Which leads me briefly to the third point. After God praising the love of his people and church and her words, the taste of honey on your lips, he then praises her thoughts, and there are 4 little points, so don't turn off yet. Praising her thoughts, the things which are unspoken or lie under the tongue. Honey and milk are under your tongue. Now, do you know, it's very, very important at times to keep as many, if not more, words under our tongue than on the top of our tongue, and say them. Yeah? Ond chymod, y pethau hynny o dan ein tafodau, y meddyliau hynny sydd heb ffurfio geiriau a mynegiant iddyn nhw. Meddyliau cudd a galon, falle. Chymod. Mae rai ohonyn nhw yn aros yno'n gyddiedig am byth, heb lwyddo I ddod i'r amlwg. Rai ohonyn nhw yn well, felly hyd yn oed dyheadau. Ond mae rai eraill, chymod, holl ddyheadau, deisyfiadau sydd angen I treithi ger bron gorsedd gras mewn gweddi, awr addas I dreithi cwynion calon lawn. And it's these words that we don't speak. The words perhaps that we're unable to speak, to put expression to them. The thoughts that we're unable to put into words. Now these are the words that the Holy Spirit are able to speak for us. And it's these words, the hidden desires of and longings of our hearts, that
I believe that Jesus considers us honey and milk under our tongues. Ac yna'n olaf, felly, our everyday apparel, our everyday appearance, the clothes we wear, the day-to-day life and actions. Your clothing has all the fragrance of Lebanon. Mae arogl dy ddillad fel arogl Libanus. Now, you've often, you who are here on a regular basis, you've often heard me give the analogy of the time when smoking was allowed, in public places, in pubs and clubs and restaurants, even on public transport at one time. Can you imagine that these days? Some of you can remember people smoking in the tube, even, dear me. And even if you weren't a smoker yourself, your whole being, wasn't it? Your clothes, your hair, everything would be stinking of smoke. I can remember, especially in the winter, I had a very, very thick woolen jumper. And if I wore that out to an evening, it would be absolutely stinking of smoke. And your whole persona is affected by the atmosphere in which you find yourselves. And you know, it is possible for your whole life to be affected by the atmosphere in which you choose to live in. And instead of the stench of pride and envy and selfishness and unkindness on our garments, wouldn't it be lovely this morning if we could come before the communion table with all your clothing, with all your appearance, with your whole being, having the fragrance of Lebanon about us. A dim ond pryd hynny, a pryd hynny yn unig, cofiwch, a gallwn ni ganu gyda J.J. Williams Treforys yn ei emyn hyfryd wrth iddo fe grynhoi'r cyfan oll at ei gilydd yn ei bennill off gari, tra bo'n byw a rhodio gyda thi a roglau meisydd diw fydd ar ein gwisgoedd ni. Na chi hyfryd, ynddo fe? Felly gweddiwn ni gyd ar ei aroglau meisydd diw i fod ar ein gwisgoedd ni gyd. A hynny gogoniant i'w enw tragwyddol. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd wrth ddod at fwrdd y cymyn, 490, 490, cyfieithiad elfed. There is a green hill far away, 490. Draw ymhell mae gwyrddlas fryn tu fas i fur y dref, lle'r hoeliwyd Iesu annwyl gynt o'i fodd i'n dwyn i'r nef. Fe'n carodd do yn annwyl iawn, o carwn unna i ef, gan gredu yn rinweddau'r gwaed a gweithio gwaith y nef. 490.
Mae'n arferiad i ni wrth gwrs i gofio am ryw rai yn arbennig o gwmpas bwrdd y Cymin. Ac mod i ddim wedi siarad yr wythnos ddiwetha, gan mod i wedi bod i ffwrdd yr wythnos ddiwetha, ond yr wythnos cyn hynny, ges i air gyda Sioned Bowen, a mae hi yn dod ymlaen yn dda iawn ar ôl i thriniaeth a'i ymweliad ar ysbyty. A Lona Hughes hefyd ar ôl i thriniaeth hi. Mae'n hyfryd i gweld Llian yn ôl gyda ni wrth i mae wedi bod yn achlysurol yng nghwmni Paul, ond am y tro cyntaf wrth i hunan, dwi'n deall heddi. So it's lovely to see Gwen Llian for the first time a solo trip. Ac yna pawb arall, os yna rhai i ni'n cofio yn gyson wrth gwrs am rai, we remember continually some who are receiving treatment and who are at home, and some I know who join us regularly over Facebook. So we think of you especially. Ac unrhyw un arall os dwi wedi anghofio am rywun trwy amryfusedd, gwedwch wrthai os gwelwch yn dda. But we say together the church covenant, which is to be found in the back of your hymn books, the church covenant, y cyfamod eglwysi. Ac fe gyfamodwn gyda'n gilydd. Gnawn yma gyfamod a'n gilydd, trwy gymorth Duw, i rodio yn ei ffyrdd, i arddel Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr, i geisio arweiniad yr ysbryd glân, i ddarllen yr ysgrythurau, i fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, i gario beichiau ein gilydd, i wneud ein gorau i rannu'r efengil, ac i adlewyrchu cariad Crist yn y byd. And we read from Paul's first letter to the Corinthians, where he notates the Last Supper. Canis ma fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi, bod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch efe a'i torodd, ac yddywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff yr hwn a dorri'r trosoch. Gnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd efe a gymerodd y cwpan wedi swperi gan ddywedid. Y cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag yrfoch coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn ac yrfoch y cwpan hwn, a dangoswch farwolaeth yr arglwydd on ei ddelo. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Daiwn unwaith eto yn ein gwendid ac yn ein hangen ni, gan geisio dy nerth ath lawnder di. Daiwn gyda'n diolch am aberth Iesu troso yma, a daiwn gyda'n dyhead ni hefyd i'w ddilyn ac i'w wasanaethu'n ffyddlonach. We offer now to you, Lord Jesus, around this communion table, our love and commitment and service once more. And we offer to God, our Heavenly Father, thanksgiving and praise. Mae Crist yma gyda ni yn barod i'n bendithio ni, i'n harwain ni ac i'n cynnal ni ar hyd daeth bywyd. A gweddiwn ar i ni brofi hynny unwaith eto a bore hwn, i brofi o'r un a chyfriniaeth dy bresenoldeb ddwyfol di gyda ni. Amen. Ac wrth i ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oryw chystafell. Fe gofiwn iddo gymryd y bara ac wedi fendithio a'i dorri a rhoi i'w ddisgyblion gan ddweud,
Hwn yw fy nghorff ar hwn a dorri'r trosoch. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac a gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf. Bwy tawn bawb o hwn. Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi, a nestyn i'w ddisgyblion a dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cymerwch a'r henwch yn eich plith a chynifer gwaith bynnag ac a gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf. A fwn bawb o hwn. Ac wedi swperi, hwy ag anasant emyn, ac fe gwnawn unne yr un modd. Ac fe ganwn ni ar ein heistedd, we sing seated to conclude our communion service. Thomas William, geiriau Thomas William, Bethesda'r Fro, is a great hymn, 497. Fe wnaed gwel I Gethsemane, edrych ar dy brynwr mawr, yn yr ing ar ymdrech meddwl chwys a gwaed yn llifo I lawr. Dyma'r cariad mwyaf ryfedd fi erioed. Yn yr ardd, pan ddaliwyd Iesu fe atebodd drosom ni. Gadewch iddynt hwy fynd ymbaith, yn ei lle cymerwch fi. Dyma'r cariad mwyaf ryfedd fi erioed. 597.
ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Dyma'r cariad mwyaf ryfedd fi erioed. A gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dy fendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad diw y tad, a chymdeithas felus ddiddannus ei lan ysbryd ef i aros gyda ni, ac i weithio ynom ni a thrwam ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.